kiu wana meka irari kiu pai bukina raruana ko tame ya ba meka ni kawa koro ngayaranganya yana na iya na suai kai ba na meka irari kunde weekend ngayaranganya iyo ara usu te pagi ngai me usu ai kai sina kaira mirere intabes ngayarangkan terara kanuaris kata roya ibu kiminde dayai au kantani nga enangani irari kiterare to kukure na nonde tabes ai mes pangara ikada mero. Happy Sabbath. Siguro nubsumain kami ngairat day. Nakon ngairat ausu. Nakon teririn tabes. Kambana nubsumaya. Oy bugin kau kara tatatar as ausian itawatar baya kau kira. Asabusia kain depend pa anak-anak ko kuna itu kolana.
Sabusia te pagi bayanga na misi story me ikaw me. Lebanon Maori kan dia karisan tapi saya tamaro ai. Kangai kau pena kau tenong orang ya kangai kau tai ke me. Naga ya kita dong age ya berapa hari mana kami ya me tong orang itu orang itu ya me kau me tari po. Tapi tera hari ya me tau ya karakin nana pakai boy. Ya kirang tahu me kau ke kamu orang orang nara tapu hari ke. Ya me kan dia apa sebab esposan po the graduation ke nara nak matai ya. Pena aku kan jawab so po the graduation sante ya anak oke. Kora kisua ya apa nendo kita pemen orang ni katang tang detai ai. Ngane ngai ana sana ben nuko ke kora kita nuwa apa nena kona bage. Punte puta ke abu pura yon kau me ke. Ngane tabe wa ya tai ke mane akakata uroi kain kau me apa ana ko mai bukin mi rong. Ana ko mai kain kau me ke nera ka matai ya yai temana mai kau me rang pura kai ke. Ana ko mai yan nira decision. Ona atakpa ana kainin na ben decision na nane ne tanan grupo na ne. Tahu na may bukan na grupo na nene kangay kay karem no magi kain na kamnori ang tingabong ngay ke kain de kaume avo go ben na nena roko kain de heko sa hope kain de linays de sika sa tanan grupo na nene kay may kaume na pen roko ke de yai pa anane ne de session na yo ke saksi ngaya mana mga pun kawaring kami na miya kare sa kain grupo ane na busa na kawaring kami ke o tawo na de roko arang aguguray pa de principle kaya repo na siraro ina karo de back to kaume ang tiriri kaya na roko ke Awang ko rin na ko kinabe te kaya ni kare sa kene na pun kana ko na ro me ta ka kurin na to na pa e yang ko kite pek to ko me kana area yo na po ke ngal me tari po ngorong ta po tari po ta te po ta kina ine ne pene ni ka kata uroi pare ta ko pai ye ta ya ine re ana na ko me nda to onde ire me ro ye serire ka na ro ko ke ngaya tari bi me tari po ra kan te to ra kana ka kata uroi ngane pa na ko me ke Kanda por tawa kanda tapi wari ko na natungi kaya ate panan kami uri kina koi mi may yon na me kamna saben na tikran tapi say kamna po. Era ba te pagi na misi story ang guys nang nena. Kamatay ya kana po te pero kamapon kamakada kain ang kami no. Ay bukin kain na ran tatar sa busia. Taratag pa ya kain nira. Ay sa beragin na taron kay Ninas karaba ko kahit ako soray bugin kanuan demon wagin diri din dabas ning abong ngayo may riyate ay makuron ka umari ironi na pa nun diri din dabas sayo sa kahit ako kun dayan naninenda po dayan noro ay kakakongray na nun ding abong ngayo ando na yes nang dawroin mga riya kinamte kay nanon naririnig dabas sa busiyo po roni na kaway kain tikari san ka pa ni awaki ang rana ba on live the live stream on Facebook nanon ding abong ngayo sa Urang iyan na ba ko nakakapaya yan na pantapon ako kaya ang oraw ni mata ko may. Kapaya na nun arawagin tapos sa iyo, yan na arawagin dili manggain karo ka mara kauwan ito dapat sa nakoy mayroon ni Yesu. Amen. Ngayon ay bugin na may class. Ari yaya ke ay bubuogin ni kairan na miriri kamiri kita nani kawai ke. Ngani yai tenani kada ay karoin kay me eswa isam yesi kapusanan de beba. Aka madara ina be arami pa ani teta pa ni makoro yai aram. Ako ang anabe am karyang kanya na kon namlita ani makoro ara na yon te tenani kada ay kay ke. Sa karoy roy bugin de Sabbath na ro. O kantani nga ba na roy na kon next week. Mayarang kanya na siyang aniya tenan leaders te kada ay de beba ay. Awari ko ina ba yakari ang kanya iro yakay